Prijatelji, pozdravljam vas! Prvi uslov za uspješan uzgoj jesenjeg luka je sunčeva svjetlost. Ključni periodi su od septembra do novembra, a zatim od marta do juna. Prvih mjesec dana nakon sadnje osjećaju skraćivanje dana i iskoristit će svu sunčevu energiju da opuste korijenov sistem. Dragi prijatelji, kako biste prvi vidjeli svaki novi video, pretplatite se na kanal, potpuno je besplatno. Hvala vam! Luk se ne smije uzgajati na istom tlu gdje je već bio praziluk, bijeli luk, šargarepa, cvekla uzgajan prethodne sezone. Krompir je idealna kultura za nastavak jesenje zasađenog luka, kao i pasulj i grašak. U ovom videu govorit ćemo o 4 sorte crvenog luka koju možete posijati u jesen. Visokorodna i hladno tolerantna sorta luka Stuttgarter Riesen ili Stuttgartski gigant je sorta koja se dobro prilagođava različitim klimatskim uslovima i uspješno se uzgaja u svim regijama zemlje. Ptujski crveni luk poznat je kao slovenska autohtona sorta. Ona ima geografsku zaštitu pod nazivom ptujski luk. Desetljećima je uzgajan na području Ptuja koji je poznat po svojim suhim, vrućim ljetnim vremenskim uvjetima. Dakle, toleriše sušu. Luk je pljosnatog okrugli, koža je smeđa, malo svjetlo ljubičaste boje, meso je bijelo s crvenkastim primjesama. Pogodan je za skladištenje, sorta ne podnosi pretjeranu gnojidbu, posebno ne voli gnojidbu mineralnim gnojivima. Okus je oštar i jak i dobro se osjeća među ostalim povrćem. U svježim salatama stvarno dođe do izražaja, a kod kuhanja je nenadmašiv. Majski srebrenjak se koristi za proizvodnju mladog luka i zrelih lukovica. Mladi luk pristiže od sredine februara pa do sredine maja, a zrele lukovice pristižu od početka juna. Ovaj naziv dobio je po bijelim ovojnim listovima lukovice i kod nas se dosta često gaji. U proizvodnji ove sorte luka obavezno je zalijevanje. Nakon sjetve zalijeva se odmah zemljište i održava se vlažnim sve dok biljka ne razvije 2-3 lista. Tada se prestaje sa zalijevanjem da bi se biljka do zime dovoljno razvila, to jest do faze 4-5 lista kada veoma dobro prezimljavaju. Sorta luka Sturon je srednje rana sorta, daje okruglo duguljaste glavice žute boje, vrlo dobrog prinosa, odlične otpornosti i čvrstoće. Visoka prinosna je sorta, dobro podnosi skladištenje. Daje visoke prinose, rano sazrijeva, dobru ima kvalitetu čuvanja, a otporna je na pucanje i većinu bolesti. Maksimalni prinos se dobiva kada se luk uzgaja u lagano plodnom tlu s dobrom propusnošću vlage i prozračivanjem. Najbolja opcija je crna zemlja ili ilovača. Na istoj površini uzgoj luka ne bi trebalo ponavljati barem 3 godine. Dragi prijatelji, podijelite ovaj koristan sadržaj i sa vašim prijateljima na društvenim mrežama. Hvala vam!